Yango. For Senior can you walk Asante Akim South? I need chief municipal executive Lancaster MCE or number is a Frimpong na or choir and month for ni Ghana 42 faso na senior precautions are by and free and sad Danny Denino a choir befaso. I am a bit by an MCE at the actually. Eti senior MCE gusu a wo in san wo horo ensan nye se usumu a be seconds bi no wo horo there be emo no se de ama empanifo a 20 seconds at least so to me wo horo no be 20 seconds with running water enti wawie a wodi tissue ni bi woti bi na che se wodi tissue ni bi apepa ne nsa kama owie na omo wa dustbin box bi mu a wo ho no de atum kama papa wawie se muni sanitizer ni bi wo aha na je se odi sanitizer ni bi so fa ne nsem kama okay papa enanu ya ko RCC enim se local government in the Roberts bi braba na monya mo de na hye be nso ne guso wo Asante Akim South hanom de boa ama empoyade no se tua sete kura na ebi ma abatu empesua isu ano the kind no assembly no public health emergency management committee he share last week ema the name bubu kwan the kind team emergency response team doctor municipal superintendent medical doctor Ojaso hospital omo a doctor for nyina penny ono na lead and a health director eka ho and your emergency services to say ambulance na omo nyina aka ho environmental officer team omo ye no to nchen security agencies in so hwe for the implementation of the presidential directives every week ebano nti yeguso na assembly no be hwesa ye de Veronica bucket any seminar in so SCCC baby ya chiche hand sanitizers ama various offices no eno eto nchen ya market no ya started the Veronica bucket ko Dwaso junction na ko Dwaso market ko Obogu market ko Asankare no ma wo se bia na ya de seminar ni nso akosisi ho no yeguso aye cheko other communities no local government de no nso menya no ntie se ne na be ready aye be kwa akwaje ne wokumase yeguso eti bibia ekoso kama onabo sene yade ba COVID-19 ba yi inkrasi bi sen kru nkituo mu no yenhye da hu se empo da ubuni bi ko ho no wa ye papa oda assembly anu ebi atimi aduru kru bi te se nchi samono ne sa akome so de keka ho ya bodero na no team no ye shia ye na public health emergency management committee team no shia ye ne se ye ne ye ma assemblyman bia ene ne unit committee ene nan ohene awo krum ho shia ena omo ye di kan ye nchirikiremu yare ne ho ye di kan mo information centers assemblyman no and pa bia no omo di education no any announcements ne ko ekwaya ye be fa so de obeye the do's and don'ts it yegusu aye side no to nchen krobia chip compound and as a health center wo ho no and so ye de ahye in charge ne nsa se wono so ewu ma obekọ community information center na wakọ kasa kakra de akire oman no by way of education and NCC in so we assembly house at the van and the mu a omo yes and you know ye education ne pa. Okay, honorable Asante Akim South was some that was when I woni asofo ni hia na motimi awie mpai na mabibi atimi akonkan obesu ye bibi mama ye na mpai twa to okra emboa na ade bia ha ya de na mabibi ye yina bibi atimi akonkan de dikan no enam se ye haso na asofo bebre na wa ha na yare ni nti empese nipa bebre be hia fa akoni nti yen ya ye hia ye ebo sampa ye ni nyina wo de assembly adwumayefo ne asofo ne kan ye 20 ena ye hia ni timitete ye mu se de be ya presidential directive no ye violate nti ye nyina ye 20 pe ena ye hia ya ye de ye frefra asofo ni bi Presby Methodist Pentecost CAC Assemblies Apostolic
Salvation Army ye frefra sorry for no mako bi ho so ma yemi saa na yehia ya omo abebo mpaye the Thai president de no echi nti en empire amebo ni se ono anka se Nyankopon wo hwe enano a na Israel enano na Israel fo enamo a yare omko ye boni a yare Nyankopon de yare kodua a omo so no Israel fo nu omo ho a omo sre Onyankopon no Israel fo sre Onyankopon ehye se omo nye ahyensode ye wo na so bia dane nani de hwe a Onyankopon de ayaresa adom no sa pepepe na ne nana do dan kwakufu ado gina so a wa ye se ye nyina ye na ne ye ni hwe Onyankopon anti ya dane ye ni hwe Onyankopon ene yenim se dane ya dane hwe ni hwe Onyankopon be nam so de ayaresa ayarehwe ene yare na situ de adom Ghana nyina ne titiri Asante Akim South enti ye da asofo na e ba ye na se ye da ye man so ase obia ehwe ne hu ye na ye avoid the unnecessary social contact na afi ye practice social distancing na ebeboa we nso ebetwam ye da Onyankopon ase. Amen. Enti honorable Alexander Frimpong on ye MCE Asante Akim South Municipal ana otimi ewie kura wo bompaye e de ama bibia timi Tetele TV suni ye da busuafo nyina ase midin di Manorampon.